Yes, ibihe byiza rwose, igitondo cyiza kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe, mukavuga ati reka amakuru n'ibiganiro mujye mubisanga aha. Ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ni ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Congo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ndetse no hakurya y'inyanja ngari, ibintu byakomeye cyane. Iran na Israel, umuriro ukomeje kwaka mu buryo bukomeye cyane. Magingo aya ngaya amakuru turi buze kwibandaho ni amakuru akomeye cyane ari guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku kibuga cy'imirwano ibintu byakomeye cyane muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yongeye kubura karabutaka karundura, ni nako intare za Sarambwe muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Walungu, teritwari ya Kabare, ndetse n'andi makuru ari kugarukwaho. HCR yongeye gusaba ikintu gikomeye cyane M23. Ndaza kwakira Fagi Kayinamura tuze kubana muri aya makuru akomeye cyane. Njye ndisanze Fragile muri akantu ku kandi. Ndaza kukubwira ko Human Rights Watch ishinja M23 ibintu bikomeye cyane, ndetse magingo aya ngaya irashinja M23 kwimurira abanyekongo mu Rwanda ku gahato. Ni nako kandi umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yamaganye raporo ya Human Rights Watch yamuhinduriye imvugo igamije gukwirakwiza ibinyoma bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kandi kukubwira ko abatekinisiye b'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bateguye umushinga w'amasezerano bitegura gusinya mu cyumweru gitaha, bakawushyikiriza ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, na ba minisitiri bakawushyikiriza ba perezida b'ibihugu byombi hagati ya Paul Kagame ndetse na perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ndaza kandi kukubwira ko magingo aya ngaya Loni yagaragaje ubugizi bwa nabi bwakozwe na FARDC ndetse n'abazalendo, ngo bugeze ibyaha by'intambara. Ese FARDC irashinjwa iki? Aba bazalendo bo ibyo bashinjwa ni ibintu bikomeye cyane, bakorana na FARDC ndetse n'aba FDLR. Magingo aya ngaya rero Loni hari ibyo yagiye itangaza, turaje tubyinjiramo. Ndaza kandi kubabwira ko Minisitiri wa Justice muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constantin Mutamba yabwiye perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ko umugambi we wo kumujyana mu butabera wateguriwe i Kigali mu Rwanda. Ni nyuma y'uko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe atangaje ko yakiriye neza inkuru y'uko Constantin Mutamba ari gukurikiranwa mu bugenzacyaha. Ntabwo ndibuze kurenza ingoyi kandi ibya Ingabire Victoire urukiko rwamaze kuba rumuhamagaza. Uyu Ingabire Victoire rero arahakana ibyo gutegura amahugurwa yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Magingo aya ngaya rero Ingabire Victoire yagiye abihakana. Ibi byose ndaza kukubwira uko bihagaze. Ndakubwira ko kandi ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda zahuriye mu nama y'umutekano yabereye mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Hari byinshi byagiye bigarukwaho, hari byinshi byizweho, hari byinshi byagiye biganirwaho n'abayoboye ingabo ku mpande zombi. Ndakubwira ko kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyifuza ko abanyarwanda bafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bataha, kuko FARDC ibifashisha ibashyira muri FDLR kugira ngo bakomeje kuyifasha guhangana n'umutwe wa M23. Ni nako ubutegetsi bwa Kinshasa buri gusaba abanyarwanda bose bafashwe bugwate na FDLR kwivanga muri FDLR ubundi bakarwanya M23 ngo n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Turaza kandi gusimbukira ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. M23 yongeye gukozanyaho n'abazalendo mu buryo bukomeye cyane muri teritwari ya Walungu. Urugamba ntabwo rwari rworoshye n'aka na gato, ndetse hari n'uduce M23 yamaze kuba yigarurira, irushaho gusatira teritwari ya Uvira mu buryo bukomeye cyane, ndetse n'imirwano yasize M23 yivuganye abazalendo benshi. Magingo aya ngaya amakuru aranavuga ko ingabo z'u Burundi magingo aya ngaya zimwe zatangiye guhunga zihungira ahitwa Kavimvira, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ndaza kandi kubwira ko muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru M23 naho hari ibice yongeye kwigarurira, ndetse no muri teritwari ya Rucuro urugamba ntabwo rworoshye n'aka na gato. Gusa icyo wamenya ni uko urugamba rwabereye Walikale rwasize abaturage benshi bahungiye muri teritwari ya Masisi ihana imbibi n'ino teritwari ya Walikale. Urugamba rero ntabwo rworoshye mu bice bitandukanye.
Ndaza kandi kukubwira ko magingo aya ngaya Uganda intambara yongeye kurota hagati y'umuvandimwe wa Museveni na muramukazi we, ibintu byongeye guhindura isura aho ni mu gihugu cya Uganda, naho turaza kurebera hamwe ibiri kugenda bigarukwaho. Ndaza kandi no kubabwira byinshi ku ngabo za SADC magingo aya ngaya, nyuma y'uko ku wa gatatu w'iki cyumweru ingabo za SADC zari zikiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasubiye mu bihugu byazo banyuze ku butaka bw'u Rwanda bavuye mu kigo cya gisirikare cya Mubambiro, aho bari bacumbitse kuva ubwo uyu mutwe wa M23 wafataga uyu mujyi wa Goma. Magingo aya ngaya ingabo zindi za SADC bivugwa ko zishobora kuba zikiri mu burasirazuba bwa Kongo, bivugwa ko zaba ziteguye gufatanya na FDLR ndetse n'aba FARDC gukomeza guhangana n'uyu mutwe wa M23 ukomeza kwigarura ibice byinshi amanywa nijoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kubwira ko hakurya y'ishyamba rya Kibira mu gihugu cy'u Burundi, Uburundi abakekwaho kuba inyuma y'igitero cya grenade cyahitanye abantu batatu bo mu muryango umwe, aba rero bamaze kuba bafatwa bagiye gushyikirizwa ubugenzacyaha babe babazwa ibi byaha bakoze kuri iki gitero cya grenade cyahitanye bano bantu. Ndakubwira ko kandi magingo aya ngaya mu Burundi miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika niyo amaze kuburirwa irengero. Ese yarateganyirijwe gukora iki? Dore ko Uburundi kugeza magingo aya ngaya ari cyo gihugu cya mbere gikennye ku isi yose, ariko Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi ntabyemera, avuga ko ngo Burundi bukize ahubwo butajya bubasha kumenya umutungo bufite. Ndaza kandi kukubwira magingo aya ngaya hano hari amakuru avuga ko imyaka 3 irashize u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidacana uwaka, ndetse n'imwe mu mishinga yabihuzaga ibihugu byombi yagiye idindira. Rero hari icyo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nk'umuhuza muri iki kibazo cy'u Rwanda na Kongo wabyiyemeje kuba azagishyiraho iherezo, yavuze ko hari byinshi agiye kongera gusukura muri iyi mishinga. Ese ni ibihe? Kuko hari amartikle menshi yagiye atangazwa avuga ko Donald Trump yaba agiye gufungura noneho ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, gutunganya amabuye ya zahabu ndetse no kubyaza umusaruro ikiyaga cya Kivu. Ibi nibyo Donald Trump agiye kwibandaho kuko gaze metane ituruka mu Kivu ngarayishaka bikomeye cyane, ndetse hari n'umushinga w'amasezerano y'amahoro agiye gusinyirwa i Washington DC, ndetse magingo aya ngaya perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida Tshisekedi nibo bazayasinya hari imbere ya Donald Trump muri White House. Ndakubwira ko kandi ibintu byongeye guhindura isura muri mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu ubwo byari bincitse gato murambabarira. Mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo abantu 6 bagizwe intere. Ni igitero rero cy'abantu babateye nyine bitwaje intwaro bica abantu 6. Magingo aya ngaya rero iyo si inkuru kuko M23 hari ibyo yagiye itangaza, ndetse binyuze mu mvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka hari byinshi yatangaza avuga ko aba bazalendo bashobora kuba aribo baba bari kugaba ibitero simusiga kuri uyu mujyi wa Bukavu. Ndaza kubwira rero ibya Israeli ndetse na Iran. Magingo aya ngaya umuriro watse, ibintu byakomeye cyane kugeza ubu ngubu. Rero hari inkuru ikomeye cyane iri kuvuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaba yamaze gutanga go ahead cyangwa gutanga uburenganzira bwo kurasa kuri iki gihugu cya Iran mu buryo bukomeye cyane. Ni nako perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko yamaze gutanga icyitwa amahirwe yo gukorana n'ubwirinzi bwo mu kirere bwa Iran kugira ngo Amerika itazashwanyaguza iki gihugu cya Iran. Ni nako ndibuze kuba ninjira mu bindi bikomeye cyane biri kugenda bigarukwaho, nakubwiye mu buryo bw'imfunyapfunya. Ndi kumwe na Fagi Kayinamura 5/5. Reka tubahereze ikaze tunabasabe gukora subscribe bwa mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5/5. Ikaze.
Reka munyemerere mpere ku byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yamaganye ubuyobozi bw'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch bakoresheje izina rye mu kumuharabika ndetse no kugoreka amatangazo atigeze akora mu rwego rwo gukwirakwiza ibinyoma bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hashize imyaka irenga 2 guverinoma ya Kongo izenguruka mu bihugu by'amahanga n'imiryango mpuzamahanga ishakisha amaboko ngo ishobore gutsinsura umutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'abanyamurenge, abahema ndetse n'abatutsi bicwa bishyigikiwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wa M23 ariko ukaba ukomeje kubabera ibamba. Ku ya 12 Werurwe 2025 nibwo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu wasohoye itangazo rigarukamo ibinyoma byinshi byikwirakwizwa ndetse bikwirakwizwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo no kuba hari amakuru hari abanyamakuru ndetse n'abasivili barimo umuhanzi Indego bavuga ko ngo yishwe na M23 azizwa ko ari urubyiruko rwa Lucha. Human Rights Watch yavuze ko Lawrence Kanyuka yemeje ko aba barwanyi ba M23 ngo aribo bamurashe kuko yari yambaye impuzankano y'igisirikare. Lawrence Kanyuka binyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter yanditse agira ati ibi byatangajwe na Human Rights Watch ati ni ibinyoma bigamije gufasha leta ya Kongo gukwirakwiza ibihuha byayo no kuyobya amahanga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati Human Rights Watch iri gukoresha urubuga rwayo idasesenguye igakwirakwiza ibinyoma bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera imikoranire n'inyungu hagati yayo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati turavuga ko dushikamye, nta miryango itari iya leta twagabyeho ibitero, ahubwo urubyiruko rwo mu miryango itandukanye rwagiye rwinjira muri AFC M23. Yavuze rero ko mu buryo yanditse ahantu havugwa ko umuhanzi Indego yazize isano afitanye na Lucha, aho ahubwo ngo abagize itsinda rya Lucha benshi biyunze kuri M23. Yasabye rero umuryango wa Human Rights Watch kureka imikoranire ibogamye bagatangaza raporo z'ukuri ku muryango mpuzamahanga batagoretse imvugo ze mu nyungu za leta ya Kinshasa. Ati turasaba Human Rights Watch ihita ihagarika kuvuga ibyo ntavuze no guhindura ibimenyetso bagamije inyungu za politike. Magingo aya umuryango mpuzamahanga warebereye ubwicanyi bumaze imyaka bukorerwa abo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane abanyamulenge, ndetse binyuze mu icengezamatwara rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashoyemo imbaraga z'amafaranga n'amabuye y'agaciro. Ibi byanatumye ibihugu byinshi byotsa igitutu umutwe wa M23, aho wasabye uyu mutwe gusaba kuva mu bice byose yamaze kwigarurira kubera propaganda z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Magingo ya ngaya AFCM 23 nubwo imaze kwigarura ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda aharabika uyu mutwe wa M23 avuga ko uyu mutwe ngo ukorana n'u Rwanda, kuko Human Rights Watch nayo yatangiye imikoranire n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse ishinja M23 kwimurira abanyekongo mu Rwanda ku gahato. Human Rights Watch uyu muryango uvuga ko igikorwa cyibasiye abantu barenga 1500 mu minsi yashize ngo ari ibyaha by'intambara nk'uko Human Rights Watch bitangaza. Abantu benshi birukanwe mu midugudu ya Karenga muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ahari hazwi nk'indiri ya FDLR, ariko ngo ntabwo bose bakomoka mu Rwanda bitandukanye n'ibyo M23 ivuga, ahubwo bamwe ngo ni abenegihugu ba Kongo bibeshyweho ko ari abanyamahanga. Iperereza ryakozwe na Human Rights Watch biravuga ko ryerekana ko aba bantu bateranyirijwe Isake bakimurirwa mu mujyi wa Goma, hanyuma bagashyikirizwa u Rwanda berekeze mu Rwanda nyine badahawe amahirwe yo kuburana kwiyirukanwa ryabo. Umushakashatsi muri Human Rights Watch witwa Clementine Demontjoy abisobanura agira ati ikarita yabo y'itora akenshi ni nayo yonyine ibaranga yatwitswe n'abayobozi ba AFC M23 ibashinja gukoresha inyandiko
mpimbano. Ni ibigenda bitangazwa na Human Rights Watch bashinja M23. Gusa Loni nayo yagaragaje ubugizi bwa nabi bwakozwe na FARDC ndetse n'abazalendo, ati ubugizi bwa nabi ngo bugize ibyaha by'intambara. Ibi byatangazwa rero n'umuvugizi wa komisiyo y'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu witwa Volker Turk. Yagaragaje ko rero ubugizi bwa nabi abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'imitwe ya wazalendo bakoreye abaturage bugize ibyaha by'intambara. Uyu Turk yasobanuye ko ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025, ingabo za Kongo ndetse n'abazalendo babuze ngo byabuze ubiyobora cyangwa babuze ubayobora, ati bahitamo kwica, gufata ku ngufu ndetse banasahura imitungo y'abaturage. Agaragaza ko intumwa z'iyi komisiyo zagiye zikora iperereza ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva muri Mutarama bashatse abawazalendo bashimuse abaturage bagamije kubambura amafaranga, abandi irabafunga binyuranyije n'amategeko. Ati izi ntumwa zakiriye amakuru y'imitwe ya wazalendo yafunze abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, inashimuta abantu igamije kubambura amafaranga, inatanga ibihano mu buryo itanga ibihano nyine bya kiboko cyangwa kubakubita mu bice iri kugenzura. Uyu Tiluka yanagaragaje impungenge ku bantu bakomeje gufungwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuranyije n'amategeko, abantu bakaburirwa irengero bakekwaho gukorana na AFC M23. Asobanura ko ibi bikorwa biri gukorwaho iperereza. Ubutumwa Tiluka yagize ati rero ubu bugizi bwa nabi bwose bwakozwe n'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC ndetse n'abazalendo buri guca amarenga ko mu gihe iperereza rizaba ryarangiye, kugeza ubu ngubu uwabigizemo uruhare wese ashobora kuzakurikiranwa n'ubutabera mpuzamahanga. Ni ibiri kugenda bigarukaho rero magingo yangaya n'ibyaha by'intambara abazalendo bashinjwa. Aba bazalendo rero bafatanya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kubambura ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo duhagarara, reka nkomereze kuri iyi nkuru. Abatekinisiye b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranyije ku mushinga w'amasezerano y'amahoro agiye gusinywa agasinyirwa i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intumwa zishinzwe ibya tekinike z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze kwemeranya ku mushinga w'amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi bizasinyana mu mpera z'ukwezi kwa Kamena ukwezi turimo. Abatekinisiye bateguye umushinga w'amasezerano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari bamaze iminsi 3 baganira nk'imbona. Ni ibiganiro byabo byibanze ku nyungu za Kigali na Kinshasa bahuriyeho by'umwihariko mu nzego zirimo iza politike, umutekano n'ubukungu. Kuwa gatatu tariki ya 18 Kamena 2025 nibwo basoje gutegura iyi nyandiko y'umushinga w'aya masezerano mu muhango wayobowe n'umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bibazo bya politike witwa Alison Hocker. Uyu Hocker abinyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter yavuze ko atewe ishema no kuba yarayoboye ibi biganiro byateguriwemo uyu mushinga, agaragaza ko ari intambwe iganisha ku mahoro arambye. Ati ntewe ishema no kuba nyoboye ibi biganiro by'amahoro by'iminsi 3 byarabaye kandi bitanga umusaruro, ati wo gusinya iyi nyandiko y'amasezerano y'amahoro bikozwe n'intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gitaha. Ati turemeranya ko tuzakira ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ku ya 27 Kamena bakaza gusinya aya masezerano, bakazayoborwa n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ya Amerika Mike Rubio. Ati dufatanyije turi gukora ngo turebere hamwe icyazana amahoro arambye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ku ya 27 Kamena 2025 nibwo Minisitiri Nduhungirehe ndetse na Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazashyira umukono kuri aya masezerano y'amahoro, bakazayasinyira imbere ya mugenzi wabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Rubio. Uyu mushinga w'amasezerano y'amahoro abatekinisiye b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateguye wubakiye ku mbanziriza masezerano ibihugu byombi byasinyanye ku ya 25 Mata
2025. Mu byo impande zombi zemeranyije harimo ko buri gihugu kigomba kubaha ubusugire bw'ubutaka bw'ikindi no kubuza imirwano, gusenya, kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari iya leta, no gushyiraho urwego rwo guhuriza hamwe ibikorwa by'umutekano ndetse no korohereza impunzi n'abavuye mu byabo gutaha. Hari kandi no korohereza ibikorwa by'ubutabazi no gushyiraho gahunda yo kwishyira hamwe nk'ubukungu bw'akarere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ashimangira ko ibiganiro byagenze neza kandi bishobora kuzatanga umusaruro. Ariko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yo yatangaje ko Qatar nka kimwe mu bihugu biri guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro byitabiriye ibiganiro impande zombi zari zanemeranyije ko mu rwego rwo gukurikirana bagiye kuba bahuza Kigali na Kinshasa muri gahunda nyine y'ibiganiro. Amerika rero yashimiraga Qatar. Usibye rero isinywa ry'amasezerano y'amahoro rizaba mu mpera z'uku kwezi, Amerika ivuga ko initeze ko ba perezida b'ibihugu byombi hagati ya Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazahurira i Washington DC imbere ya Perezida Donald Trump, ubundi bagashyira umukono ku masezerano y'amahoro ashobora kuzasiga ubwumvikane buke buri hagati y'ibihugu byombi bugabanyitse cyangwa bugacogora. Reka munyemerere ntatinze nkomereze ku kibuga cy'imirwano. AFC M23 yahanganye bikomeye cyane n'abazalendo ni mu bice bitandukanye hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byabereye mu gace ka Nyangezi ndetse n'agace ka Luhala muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano yatangiye ku itariki ya 17 Kamena 2025, aho abaturage benshi byabateye ubwoba ndetse kubw'urusaku rw'intwaro ziremereye cyane zumvikanaga muri ibi bice. Amakuru aturuka hano Nyangezi mu birometero bigera kuri 45 uvuye mu mujyi wa Bukavu aravuga ko mu gitondo cyo ku ya 18 Kamena 2025 aribwo abaturage benshi bahunze santere yaha Nyangezi mu rwego rwo gukiza amagara yabo. Umwe mu baturage yagize ati turi guhunga imirwano, ati yatangiye mu rukerera, ati bari kudusukaho ibisasu, ati turi kumva intwaro ziremereye cyane. Abarwanyi b'abazalendo nibo batangije ibitero babigaba mu birindiro bya M23 mu gace ka Katana ahitwa Mumosho ndetse n'ahitwa Chilunga, aha ni muri teritwari ya Kabare nanone muri Kivu y'Amajyepfo kuva mu gitondo cyo ku ya 18 Kamena 2025. Abaturage basobanuye ko abazalendo bageragezaga gukura M23 mu utu duce, ariko umwe yagize ati wazalendo yagerageje kwirukana AFC M23 ariko biranga. Abatuye rero muri aka gace cyane cyane muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo baravuga ko mu rukera rwo ku ya 18 bumvise urusaku rw'amasasu, bafata icyemezo cyo kuguma mu nzu kugira ngo hatagira ikibahungabanya. Mu gitondo cyo ku ya 19 Kamena 2025 nibwo abazalendo kandi bari bahanganye bikomeye cyane n'umutwe wa Twirwaneho mu gace ka Mutambala muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva muri Gashyantare 2025 Twirwaneho isanzwe irinda ibice bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo ifatanyije na M23 kugira ngo barinde umutekano w'Abanyamulenge ndetse no mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gace ka Buhinda kari muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo niho nasimbukiye, naho habereye imirwano ikomeye yamaze amasaha menshi ihanganishije AFC M23 n'abazalendo tariki ya 17 Kamena 2025. Bikavuga ko AFC M23 ariyo yateye abazalendo muri aka gace nyuma yo kumenya ko iri huriro ry'abazalendo rishyigikiwe na leta ya Kinshasa ryatangiye kugenzura aka gace mu minsi ishize. Byitezwe ko rero cyangwa bigizwemo uruhare na Katari. Muri Mata 2025 nibwo AFC M23 na leta ya Kongo bari bemeranyije guhagarika ubushotoranyi n'imirwano, gusa abazalendo bakomeje kwitambika inzira y'amahoro. Hari n'impungenge z'uko leta ya Kongo ishobora kuzananirwa kumvisha abazalendo ko ikwiye guhagarika imirwano mu gihe amasezerano y'amahoro yazaba yaragezweho, kuko iri huriro ry'abazalendo rigaragaza ko rishaka kugaba ibitero mu birindiro bya M23 bafata nk'umwanzi udakwiye guhabwa umwanya mu mishyikirano iri kubera iyo i Washington, iyo i Doha ndetse n'i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Reka munyemerere kandi ntabwo ndi gutinda kuko aya makuru ni menshi magingo aya ngaya. Muri Kivu y'Amajyepfo nanone hongeye kubura imirwano iremereye cyane muri teritwari ya Walungu, ariko iyi mirwano mbona rezilita zayo zitaraza neza, ariko ni imirwano n'ubundi yasize abazalendo bongeye kugenda bahasiga ubuzima ku bwinshi. Icyo nshaka kubwira abantu bacu kuri iyi nkuru, yego, ku munsi w'ejo twagiye tubona ingabo nyinshi za SADC ziva hano mu burasirazuba bwa Kongo, bisa nkaho cyaba ari n'icyiciro cya nyuma cy'abasirikare. Kuwa gatatu w'iki cyumweru, yego, niko byabaye ku munsi ingabo zatashye n'icyiciro cya kangahe rero, cya gatatu cya kane. Magingo ni icyiciro cya kane, icya kabiri n'icya gatatu byarahishwe. Icya kabiri n'icya gatatu byarahishwe. Twaherutse dutangaza ko hari abasirikare barenga 700 ba SADC batashye banyuze ku butaka bw'u Rwanda. Yego, byo byaranditswe n'ibinyamakuru bitandukanye, kuko magingo aya dutungurwa nuko bukeye bwaho haciye iminsi 2 twumva ngo muri Afurika y'Epfo abasirikare 240 n'abangahe ngo bagezeyo, bari kuvuga amahano y'M23 yabakoreye, nuko byabagerekeye hariya ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Kongo batanga ubuhamya ari Pretoria. Yego, twatunguwe rero no kumva ibyatangajwe na muntu wa Bisi Jacob, ni umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo. Yego, avuga ati rwose twacyuye ingabo ariko imibare imaze gutumbagira. Rero magingo aya, yego, hari hatangajwe 2,200. kandi inkuru twari twababwiye twebwe ubwacu yitari y'abasirikare, hari icyo gihe hari hatashye 700 bonyine. 700 byari tariki zinga niba nibuka neza 12. Yego. Ikiriho nuko kugeza ubu ngubu nubwo ibyiciro bibiri byahishwe, ariko ntabwo abasirikare batashye bari munsi y'icyiciro cya mbere. Yego, bisa nkaho byari uniform, kuko mbona hatashye ku cyiciro cya mbere abasirikare 700. Biravugwa ko ku cyiciro cya kabiri naho hatashye 700. Yego, n'icyiciro cya gatatu. Rero ku munsi w'ejo kuwa gatatu hatashye ikindi cyiciro cya kane, nacyo biravugwa ko cyari kigizwe n'abasirikare barenga 700. Yego, ariko batarenze 1000. Yego, magingo anga rero tubaze twebwe tugenekereje n'ubwo imibare itarajya ahagaragara, amakuru ahari nuko byibuze SADC abagera ku 3,000 nibo bamaze kuva hano mu burasirazuba bwa Kongo. Yego, rero n'ubundi ku munsi w'ejo havuye hano mu mujyi wa Goma bisi ziri hagati y'10 na 14. Yego, zinyuranye na hano Rubavu, Musanze, Kigali, Rusumo. Yego, rero uko SADC n'ubundi igenda itangaza amakuru y'uko izi ngabo zabo ziri gutaha, ndetse n'uburyo ziri kugera hariya i Pretoria muri Malawi ndetse na Tanzania, biri kugaragara ko SADC bashobora kuba noneho bashize. Kuko tuzi ko hariyo ingabo zari zirenze 3,000. Ntabwo zirenze. Okay, ubwo rero iki cyaba ari icyiciro cya nyuma. Turaza kumenya ngo se hatashye ari bangahe. Yego, situation imeze ite, ubundi mu gutaha byageje kugenda bite, kuko nabo ntabwo baza gutinda hariya Cato bareta bagezwa iwabo, abajya muri Malawi bagereyo, deje bagezwe Cato n'ubundi. Yego, ubwo rero biravuga ko aba basohotse mu kigo cya gisirikare cya Mubambiro mu masaha ya 3 z'igitondo. Urumva aho zari zicumbitse kuva umutwe wa M23 wafata uyu mujyi wa Goma. Ngiki kimwaroro cya SADC, nguko gutaha, nguko kumwara, nguko kumwaragurika. Nta wigeze ari ifoto, nta wigeze mu by'ukuri agaragaza ko yishimiye gutaha, wagira ngo batashye batabishaka kubera igisebo nicyo cyose rwose. Ariko n'ubundi gusaba kwabo bijyanye no kuba baragiye bagaragaza ko batashakaga guca ku butaka bw'u Rwanda. Yego, ahubwo byabaye nyine nko kuba nyine ibyemeranyijweho byararangiye bitagezweho, kuko bari bemeranyije na M23 ko bazanyura ku kibuga cy'indege cya Goma, biza kurangira bidashobotse. SADC hitamo noneho igishoboka. Ibyo bashakaga byaranze, bahitamo ibibakundiye. Byari uguca ku butaka bw'u Rwanda. Hanyuma rero ikindi dukomozaho, reka twinjire muri iyi ngingo y'imyaka 3 abantu bacu babyumve. Turagerageza kuhina kuko ni birebire. U Rwanda na Kongo imyaka 3 irihiritse bidacana uwaka. Tubabwira niyo mu mishinga yadindiye, reka tubabwire.
Bwana Nsanzimfura Jarimara, uteze amatwi ngo wumve iyi myaka 3 ibyo u Rwanda rwahombye ndetse na Kongo. Ndakumva cyane. Uburyo umwana wazambye hagapfa byinshi. Na article ndende rwose. Imishinga yahuzaga ibihugu byombi kadindira. Na article ndende mbona. Uzi ibintu byabaye. Mu myaka 3 ishize u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byari bifitanye umubano mwiza wari ushingiye ku bufatanye mu rwego rw'ubukungu. Yego. Koroshya ubuhahirane n'imigenderanire, kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ibikorwa remezo. Yego. Ariko amakimbirane ashingiye ku mutekano yavutse hagati y'ibi bihugu mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 yatumye imwe mu mishinga byari bifitanye ihagarara indi iradindira. Mu mishinga yadindiye harimo kubaka uruganda runini rw'amashanyarazi rw'ubu ndetse ubufatanye mu kubungabunga parike, uwo gutunganya amabuye y'agaciro, ubushakashatsi buhuriweho mu kiyaga cya Kivu ndetse no kubaka umudugudu w'icyitegererezo wa Goma. Icyo gihe rero harimo n'umushinga w'uruganda rw'amashanyarazi. Ni umwe mu mishinga ikomeye yadindijwe n'aya makimbirane wagarukagaho, n'umushinga wo kubaka uruganda rugari rutunganya umuriro w'amashanyarazi rwa Rusizi ya 3, ari nabwo Amerika ishaka ko nibasinye amasezerano y'amahoro bizahita bishyirwa mu bikorwa. Urugomero ruhuriweho n'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Muri 2016 ibi bihugu byanemeranyije kubyaza umusaruro umugezi wa Rusizi cyangwa se Ruzizi. Yego. Bihuriyeho. Yego. Rero bari bapanze ko bahubaka uruganda rufite ubushobozi bwo gutanga megawati byibuze 147 z'umuriro w'amashanyarazi, niba nibuka neza. Yego, uyu mushinga wari ufite agaciro ka miliyoni 450 z'amadolari y'Amerika, watewe inkunga na Banki y'Isi, umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi, Banki Nyafurika itsura amajyambere AFDB. Yego. Byari byitezwe ko uzarangira muri 2024 ariko wagiye udindira bitewe n'amakimbirane ibihugu by'ibituranyi byagiye bigirana, yanatumye habaho ubufatanye bukwiye. Yego, imirimo yo kubaka uru rugomero izarangira itwaye miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Mu ntangiriro z'ukwezi, Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore yararusuye avuga ko imirimo izatangira mu gihe cya vuba. Ibi bihugu ko ari bitatu, Rwanda, Uburundi na Kongo, ngo bizatanga amafaranga angana ndetse n'amashanyarazi azaboneka bizayagabana mu buryo bungana. Bivuze ko rero buri gihugu kizishyura arenga miliyoni 266 z'amadolari y'Amerika, kizajya gihabwa umuriro ungana na megawati 68.6 kwijana. Biteganyijwe ko imirimo yo kubaka uru rugomero izatangira muri Mutarama umwaka utaha, ukarangira mu mwaka wa 2030 utwaye arenga miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Yego, undi mushinga wari uwo kubungabunga parike. Muri 2014 nibwo intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda zahuriye mu nama yari igamije gushyiraho ingamba zo kurinda umutekano wa parike zihuriyeho ruherereye mu ruhererekane rw'imisozi ya Virunga n'inkengero zazo. Yego, muri iyi nama hafashwe ingamba zo gukumira ba rushimusi muri parike n'imitwe yitwaje intwaro iteza umutekano muke mu karere nka FDLR yashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994. Hagiye habaho inama zateguwe n'ihuriro rya GVTC, yego, cyangwa se Greater Virunga Transboundary Collaboration, zigamije kunoza ubufatanye mu bukangurambaga. Izi parike rero Bwana Nsanzimfura zifite ubuso bwa kilometero kare by'ubuzimbi 7,900, gusa amakimbirane yaje kubakoma mu nkokora. Yego, byagezaho rero mu kwakira 2022 leta ya Kongo ishinja u Rwanda kuyibira ingagi n'inkende. Urabyibuka byateje saga wati u Rwanda rwatwi uretse n'amabuye badukiriye n'inkende n'ingagi. Gusa icyo gihe yego, ambasaderi warwo wungirije muri Loni witwa Robert Kayinamura, yego, bazina yagiye abasubiza kenshi, avuga ko ngari imyumvire ya gikoroni. Ambasaderi rero Kayinamura yagize ati mu myaka 28 gusa ishize u Rwanda rushinjwa ibirego buri munsi. Ati iyo nta mazi ahari n'u Rwanda, ngo nta mashanyarazi n'u Rwanda, nta mihanda n'u Rwanda. Ati ni imyumvire y'ubukoroni dukeneye kurenga
ati dukeneye kurenga iyo myumvire kabisa tukajya mu buryo bwo kwishakaho ibisubizo bikemura ibibazo. Yego, undi mushinga rero ari nawo ukomeye, yego, harimo amasezerano yo gutunganya zahabu. aya basi gutunganya zahabu. Aha Ese wari uzi ngaha ko mu masezerano y'iduha harimo na gahunda yo kuba amabuye y'agaciro yatunganyirizwa mu gihugu cy'u Rwanda? n'ubundi niko bimeze, kuko Kongo urabizi ikungahaye ku bwoko bwinshi bw'amabuye y'agaciro, ariko kuva mu gihe cy'ubukoloni abyazwa umusaruro cyane n'abanyamahanga bitewe n'uko idafite inganda zo kuyatunganya mu rwego rwo kuba yakongererwa agaciro. Ubwo rero bitewe n'uko u Rwanda rufite uruganda rwa Gasabo Gold Refinery rutunganya zahabu, ibihugu byombi byarangiriye cyangwa se byaraganiriye byemeranya ko iri buye ry'agaciro rizajya ritunganyirizwa i Kigali kugira ngo inyungu Kongo ikuramo cyangwa se rikuramo ziyongere. Muri Kamena 2021 ibihugu byombi byagiranye amasezerano yo gutunganya ndetse no gucuruza zahabu yari gushyirwa mu bikorwa n'ikigo cya leta ya Kongo cyitwa Sakima cyangwa se amagambo arambuye ni Société Orifère du Kivu et du Maniema na Dita Limited yo mu Rwanda. Ubwo abarwanyi ba M23 bari bamaze gufata umujyi wa Bunagana muri Kamena umwaka wa 2022, leta ya Kongo yahagaritse ayo masezerano ishinja u Rwanda gufasha uyu mutwe witwaje intwaro, gusa rwo rwarabihakanye. Yego, undi mushinga wari uwo gukora umudugudu w'icyitegererezo wa Goma, ni umushinga cyane cyane mu majyaruguru yawo washegeshwe bikomeye n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo muri Gicurasi umwaka wa 2021 byasenye inzu zirenga 1000 muri teritwari ya Nyiragongo. Iki cyari ikimenyetso rero cy'ubucuti n'ubuvandimwe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasuye Nyiragongo nyuma yo kureba uburyo abaturage bashengushwe n'iki kiza, abasezeranya kububakira umudugudu w'icyitegererezo umeze neza nk'uwa Kinigi mu karere ka Musanze mu Rwanda. Ni ibiganiro byarabaye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inohereza intumwa zayo mu karere ka Musanze kugira ngo barebe uyu mudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi uko umeze. Rero ati byemezwe ko nyine ngo ibikoresho bizawubaka ngo birimo amatafari n'ibindi bizava mu Rwanda. Abayobozi basubiye iwabo banyuzwe icyo gihe. Yego, byari binateganyijwe ko uyu mudugudu uzatahwa tariki ya 4 Nyakanga 2022 ku munsi rero wo kuyibohora, ugatwara amafaranga arenga miliyari 26 z'amafaranga y'u Rwanda nk'ayakoreshejwe ku wa Kinigi. Gusa icyo gihe cyageze umubano warazambye. Yego, imambo zari zaramaze gushingwa mu kibaya cya Nyiragongo ahangaha rwose mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo cyagombaga kubakwamo uyu mudugudu. Ibibanza nabyo byari byarakaswe, hari kubakwa amagorofa yo guturamo ndetse n'ibikorwa remezo birimo ivuriro ndetse n'amashuri. Yego, undi mushinga harimo ubushakashatsi mu kiyaga cya Kivu. Kabisa gufatanya ubushakashatsi mu kiyaga cya Kivu, gukora ibikorwa by'ubushakashatsi. Muri Mata 2027 u Rwanda na Kongo bwarasanze fura byagiranye amasezerano y'ubufatanye mu gushakisha petroli mu kiyaga cya Kivu, hashingiwe ku biganiro abakuru b'ibihugu bagiranye ubwo bahuraga mu mwaka wa 2016. Byari byitezwe ko ayo masezerano azafasha ibihugu byombi kumenya uduce petroli iherereyemo kuri iki kiyaga, ingano yayo ndetse n'uburyo ishobora kubyazwa umusaruro. Nyuma yaho M23 ifashe Bunagana, leta ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika amasezerano y'ubufatanye yajyanye n'u Rwanda irushinja kuyitera. Hanyuma u Rwanda rwiyemeje gukomeza rwonyine ubushakashatsi mu gihe cyarwo cy'ikibaya mu gice cyarwo cy'ikibaya cya Kivu, ndetse bwanatangiye gutanga umusaruro kuko muri Mutarama uyu mwaka wa 2025 rwemeje ko rwabonye uduce 13 dushobora kuba turimo petroli. Magingo ngaya rero ubushakashatsi bwababaje leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'intebe wayo Judith Suminwa Tuluka ategeka Minisitiri w'umutungo kamere witwa Aime Sakombi yego gusaba iki kigo cy'u Rwanda gishinzwe mine na petrole na gaze RMB ibisobanuro kuri utu duce twabonetse mu kiyaga cya Kivu. Yego, noneho rero haba hari icyizere cyo gusubukura imwe mu mishinga? Ni ikibazwa.
Kuva rero muri 2022 u Rwanda na Congo byahuriye mu biganiro byayobowe n'abahuza barimo Angola, byari bigamije gufasha ibi bihugu kongera kubana neza, ariko kugeza mu mpera za 2024 icyizere cyo kugera ku musaruro mwiza cyari cyaramaze gukendera. Muri Werurwe 2025 nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi baherukaga muri Nzeri 2022 ubwo bari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahujwe na Katari, bemeranya ko hakomeza ibiganiro bigamije gukemura amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangiye guhuza u Rwanda na Congo muri Mata, zifasha ibihugu gushyira umukono ku masezerano y'amahame ngenderwaho aganisha ku mahoro ashobora gufasha ibihugu kongera kubana neza. Byitezwe ko mu gihe umubano w'u Rwanda na Congo wazahuka, bazasubukura iyi mishinga yose twagiye tugarukaho haruguru, ndetse harimo ikizabanza gukorwa ngo ni uru rugomero rwa Rusizi ya gatatu no kubungabunga parike no gutunganya amabuye y'agaciro ya zahabu. Iki kintu kizaherwaho byumvikana cyane. Ni byinshi ni byinshi kabisa, byinshi byagiye bigarukwaho rwose. Iyi mishinga ni myinshi kuko u Rwanda na Congo, buriya u Rwanda ibicuruzwa byose u Rwanda rwohereza mu mahanga 90% bigezwa cyangwa byoherezwa ku butaka bwa Congo. Hari imishinga itandukanye batanagarutse aha ngaha, ubucuruzi bwambukiranya imipaka ntabwo ku baturage kuko bwo buracyakora deje, ariko mu gihe cy'intambara mu by'ukuri bwagiye bukorwa mu nkokora. Imigenderanire ntabwo imipaka yafunzwe, ariko habayeho kutizera umutekano, bamwe barikupa, ntabwo byabura ingaruka byagize. Kandi ubwo icyo gihe nta nubwo u Rwanda na Congo, yaba Abanyarwanda yaba Abanyekongo, ntawasabwaga visa cyangwa se ntawasabwaga pasiporo, ni uguhabwa jeto gusa. Kugera ku mupaka bakaguha jeto ugakomeza ubucuruzi bwawe nta nkomyi. Rero byagiye bikomwa mu nkokora, twagiye tunagira abaturage bagiye bagira ubwoba bavuga ati ubundi se buriya ntibirangiye. Ariko gufunga imipaka byo Tshisekedi yabaye imfura ntiyabikora, ntabwo yabaye nka Perezida Ndayishimiye. Yego, hanyuma indi nkuru twakwinjiramo rero ni raporo ya Human Rights Watch. Raporo ikomeye cyane, mbona ishinja M23 bagihwema gushinja M23 gukora ibyaha bitandukanye. Ndabona amagingo ngo baranayishinja kwimurira Abanyekongo mu Rwanda ku gahato. Reka tubikomozeho. Muri raporo yatangajwe kuri wa gatatu, ni raporo ndende, wa muntu we basigaye bashinja M23 ibintu byinshi, ngo kandi wibuka ko nta byumweru bibiciyeho basohoye raporo ishinja M23 guhonyora uburenganzira bwa muntu. Muri raporo yatangajwe kuri wa gatatu tariki 18 Kamena, itangazwa n'umuryango Human Rights Watch. Ubuyobozi bwa M23 AFC bukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo burashinjwa kwirukanira ku gahato abaturage ba Congo mu Rwanda bwitwaje intwaro, ngo bwitwaje gucyura ku bushake abenegihugu b'u Rwanda. Uyu muryango uvuga ko iki gikorwa kibasiye abantu barenga 1,500 mu minsi yashize, kigize ibyaha by'intambara. Human Rights Watch nk'uko ibitangaza, abantu benshi birukanywe mu mudugudu wa Karenge muri teritwari ya Masisi, ahari hazwi nk'indiri ya FDLR, ariko ngo ntabwo bose bakomoka mu Rwanda, bitandukanye n'ibyo M23 ivuga, ahubwo bamwe ngo ni abenegihugu ba Congo bibeshyweho ko ari abanyamahanga. Noneho iperereza ryakozwe na Human Rights Watch bivuga ko byerekana ko abo bantu bateranirijwe Isake, ngo bimurirwa i Goma, hanyuma bashyirwa ku rutonde kugira ngo berekeze mu Rwanda badahawe amahirwe yo kuburana kwirukanwa ryabo. Umushakashatsi muri Human Rights Watch yitwa Clément de Montjoie abisobanura agira ati, ikarita yabo y'itora akenshi niyo yonyine ibaranga yatwitswe n'abayobozi ba AFC M23 bashinja gukoresha inyandiko mpimbano. Kuri Human Rights Watch rero ibyo bikorwa binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bwa muntu n'amategeko agenga ikiremwa muntu cyangwa se amategeko arengera ikiremwa muntu. Clémentine de Montjoie agira ati, byaba bireba abaturage ba Congo cyangwa impunzi z'Abanyarwanda. Kwimura abaturage ku gahato ni ukurenga ku
ku mategeko mpuzamahanga ndetse rimwe na rimwe akaba ari icyaha cy'intambara. Uyu Yego. muryango utegamiye kuri leta ugaragaza kandi uruhare rwa UNHCR aho ngo abakozi bayo batanze inkunga y'ibikoresho byo kwimura abantu batabishaka. Umushakashatsi ati UNHCR ifite inshingano zo gukemura umwirondoro n'ubushake bw'abaturage barebwa no gutaha, icyakora ibyo ntibyakozwe neza muri iyi dosiye. Human Rights Watch itanga urugero rw'uwitwa Melance Maniraguha Ndikubwimana yumvise mu kiganiro ajyanye na TV5 Monde ku itariki ya 20 Gicurasi uyu mwaka. Uyu yagize ati nta muntu n'umwe nzi hano, ndi umunyekongo ndashaka gutaha. Raporo ivuga ko kuva muri Gicurasi 2025 M23 yakoze ubukangurambaga bukomeye bwo gutahuka ku baturage bavuga ko ari abanyarwanda, cyane cyane bavuga cyane cyane ngo bwibasiye abahutu b'abanyekongo. Bamwe ngo bashinjwe babeshyerwa kuba abanyamuryango cyangwa se abaterankunga ba FDLR cyangwa se ko bafite imitekerereze y'itsembabwoko, birukanwa nta bimenyetso cyangwa se ngo bitanyuze mu nzira ikwiye. Human Rights Watch kandi ikaba isaba iperereza ryigenga kandi irasaba amahanga kwamagana byimazeyo ibyo bikorwa ngibyo bikubiye muri raporo ya Human Rights Watch. M23 itaripfana igasubiza, turanga tuze kubabwira icyiza kubivugaho. Reka munyemerere n'ubundi mpere kuri uyu mugambi wa Perezida Donald Trump yamaze gutangaza ndetse aha umugisha igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba kigiye kurasa igihugu cya Iran ivumbi rigatumuka. Ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeje gahunda yo gutera Iran, ariko afata umwanzuro w'uko ibijyanye no gutera iki gihugu nk'uko yagiye abitangaza ngo bizakorwa mu buryo bwa kirimbuzi, ngo azakoresha intwaro zikakaye kugira ngo yereke ko Iran yibeshye n'aka na gato. Amakuru aturuka mu nzego z'ubutasi agera kuri CBC ati Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yirinze kugaba ibitero kuri Iran nyuma y'uko Iran nayo yabonaga ko ishobora kuzemera gahunda yayo yo kureka ibitwaro bya kirimbuzi. Bikavuga ko kandi Donald Trump arimo no gutekereza ibitero bikakaye Amerika igiye guteganya cyangwa iri kwitegura kugaba kuri Iran, ndetse ni ibitero yise ngo ni uranium, ni ibitero bikakaye ndetse birimo intwaro z'ubumara azakoresha agaba kuri iki gihugu cya Iran. Ariko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ku wa gatatu yari yateye utwatsi iki cyifuzo cya Donald Trump cyo kumurimbura nyuma y'uko Perezida Donald Trump avuze ko kwihangana kwe kwarangiye yihanganira iki gihugu cya Iran. Ndetse ku wa gatatu byari biri kuvuga ko uyu Ayatollah wa Iran yikomye bikomeye cyane Donald Trump mu ijambo rye, avuga ko gutabara kw'ingabo za Amerika ngo kuzatwara ikiguzi kinini. Yongeraho ati igihugu cya Iran ntikizigera kiyamanika n'aka na gato. Trump nawe adatinze yamwifurije amahirwe masa, ariko yanga gutangaza imigambi ye yose, ahubwo agira ati ndashaka kuvuga nta muntu uzi icyo ngiye gukora. Ati nta kintu ndi buvuge magingo aya. Intambara ya Iran na Israel n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka kwinjiramo kugeza magingo aya ngaya. Amerika ishaka kwinjira muri iyi ntambara kuko yamaze gutangaza ko igiye kugaba ibitero kuri Iran mu buryo bukomeye cyane. Ni intambara imaze hafi icyumweru aho ibihugu byombi byo mu burasirazuba bwo hagati bikomeje guhererekanya umuriro, ariko inzirakarengane zihagendera. Ni nako kandi magingo aya ngaya ibikomeje kugenda bigarukwaho n'umuzi w'iyi ntambara ndetse n'inkomoko yayo, benshi bavuga ko yaba yarakongejwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakimbirane hagati ya Amerika na Israel ndetse na Iran ni urusobe rw'amateka maremare y'ubufatanye, ubushyamirane ndetse n'amakimbirane yagiye ahindura isura y'akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Kugira ngo umuntu asobanukirwe neza impamvu z'ubu bushyamirane buhoraho, ni ngombwa kureba kure mu mateka, agasobanukirwa inyungu za buri gihugu ndetse n'uruhare rw'abakinnyi batandukanye muri aka karere ko hagati. Amerika na Iran kuva kera, kuva ku nshuti kugeza
ku banzi. Ibi birakomeye cyane, nibyo biri gukurura iyi ntambara, kuko kuva kera ibihugu byari inshuti ndetse binafite n'abanzi. Ni imikoranire rero hagati ya Amerika na Iran yagiye igaragara, yatangiye kugenda ijegajega kugeza ubwo Iran itangaje ko itangiye gukora intwaro za kirimbuzi kugira ngo izivune umwanzi ariwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika rero ikaba yarashyikiranaga na Iran mu kwigobotora ingoyi y'ibihugu by'ibihangange byo mu Burayi. Icyakora ibintu byatangiye guhinduka cyane ku kinyejana cya 20, cyane cyane mu ntambara ya kabiri y'isi. Ni nako kandi magingo yangaya mu kinyejana cya 19 ubwo Iran yari izwi nka Kajari Parsiya. Mu ntangiriro rero z'iki kinyejana cya 19 imikoranire yari myiza. Amerika ikaba yari iri gushyigikira Iran mu kwigobotora izi ngoyi z'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Rero umuzi w'aya makimbirane n'ubushyamirane bwa none hagati ya Amerika na Iran ushobora gushyirwa muri kudeta yo muri 1953. Muri icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byagize uruhare rukomeye cyane mu guhirika guverinoma ya Mohammed Massoud, ni minisitiri w'intebe wa Iran wari waratowe mu buryo bwa demokarasi. Uyu Massoud yari yarashatse ko ubukungu bwa peteroli buba ubwa Iran gusa, ibintu bitashimishije ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byari bifite inyungu zikomeye cyane muri aka karere ko hagati. Kudeta rero yasize hashyizweho Sheikh Mohammed Reza Pahlavi wari inshuti magara y'Amerika, ariko akaba atarashyigikiwe na benshi mu baturage ba Iran kuko yari ashyigikiye bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byanatumye abanya-Iran benshi batangira kwanga Amerika, bayibona nk'igihugu kivanga mu bibazo byabo by'imbere mu gihugu. Uruzinduko kandi rwa Sheikh Mohammed Reza Pahlavi na Amerika rwarushijeho gutuma abanya-Iran barushaho kwanga Amerika. Mu 1979 habaye impinduramatwara ya Iran yari iyobowe na Ayatollah Ruhollah Khamenei washyizeho guverinoma ya Kisilamu. Iyi mpinduramatwara kandi yari ifite imyumvire irwanya Amerika cyane, iyo bitaga Satani mukuru cyangwa Great Satan. Nyuma rero y'iyi mpinduramatwara hanabayeho gufata bugwate abakozi ba ambasade ya Amerika i Tehran, ni mu murwa mukuru wa Iran, muri 79. Ibi byanatumye imikoranire hagati y'ibihugu byombi irushaho kuzamba no gucikamo ibice no gucibwamo. Rero kuva icyo gihe politiki ya Amerika kuri Iran yagiye irangwa n'ibihano bikaze hagamijwe guhagarika gahunda ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi ndetse no gukumira inkunga ya Iran itanga ku mitwe y'iterabwoba mu karere ko hagati. Amerika rero yagiye ishyira Iran ku rutonde rw'ibihugu bishyigikira iterabwoba. Ibi byanatumye Iran irushaho kwishyira hamwe n'ibihugu birwanya Amerika muri aka karere ko hagati, harimo na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya wahise yidekarara ko azashyigikira iki gihugu cya Iran ndetse n'Uburusiya muri rusange. Nk'uko rero imikoranire ya Amerika na Iran yagiye ihinduka, ni nako imikoranire hagati ya Israel na Iran yagiye ihindagurika cyane mu mateka, kuko mu ntangiriro ibihumbi byombi byari inshuti, cyangwa ibihugu byombi byari inshuti. Ibihugu rero byagiye bifatanya kandi mu bya gisirikare n'ubukungu, aho Israel yari ifite ambasade i Tehran, kandi ibihugu byombi byanakoranye mu buryo bwa gisirikare mu gihe cy'intambara y'ubutita. Impinduramatwara ya Iran yo muri 79 yagize ingaruka zikomeye cyane mu mikoranire ya Israel na Iran,
guverinoma nshya ya Kisilamu muri Iran yafashe umwanzuro wo kurwanya Israel. Iran yatangiye gushyigikira imitwe irwanya Israel nka Hezbollah muri Lebanon ndetse na Hamas muri Gaza. Ibi byanatumye imikoranire hagati y'ibihugu byombi irushaho kuzamba kugeza ubwo habaye abanzi bakomeye cyane, cyangwa hahise haremwa abanzi bakomeye cyane. Israel yahise ibona gahunda ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi nk'ikibazo gikomeye cyane ku mutekano wayo, aho Israel yagiye igaba ibitero simusiga ku bigo bya gisirikare bya Iran muri Syria ndetse no mu bindi bihugu, igamije kuburizamo ibikorwa bya Iran mu karere ko hagati. Ibi bitero kandi byagiye bituma umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi urushaho gukomeza ndetse bigatuma habaho ubushyamirane buhoraho mu karere. Imikoranire hagati ya Amerika na Israel na Iran ni urujijo rw'amakimbirane, aho buri gihugu gifite inyungu zacyo kiba kirengera. Amerika ishyigikira Israel mu buryo bukomeye, ibona Israel ari umufatanyabikorwa ukomeye muri aka karere. Ibi bituma Amerika na Israel bikorana kurwanya Iran. Ibi bituma kandi Iran nayo irushaho kwishyira hamwe n'ibihugu birwanya Amerika ndetse na Israel muri aka karere. Mu burasirazuba bwo hagati kandi hari n'abakinnyi batandukanye bagize uruhare mu makimbirane ya hagati ya Amerika na Iran. Aba bakinnyi barimo rero imitwe y'iterabwoba, ibihugu by'ibituranyi ndetse n'ibihugu bihanganye byo hanze y'aka karere. Buri mukinnyi kandi afite inyungu ku giti cye, kandi ibikorwa bya buri mukinnyi bigira ingaruka ku bandi. Urugero, inkunga Iran itanga kuri Hezbollah muri Libani igira ingaruka ku mutekano wa Israel ndetse n'imikoranire ya Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Inyungu rero zinyuranye hagati ya Amerika, Israel na Iran ni imwe mu mpamvu nyamukuru z'amakimbirane. Amerika ishaka kurinda inyungu zayo z'ubukungu no kurwanya iterabwoba no gushyigikira Israel. Israel nayo irashaka kurinda umutekano wayo ndetse no gukumira gahunda ya Iran yo gukora intwaro za kirimbuzi. Iran yo ishaka kandi kugura imbaraga zayo, ishaka kugumana imbaraga zayo muri aka karere no kurwanya ibihano by'ubukungu no gushyigikira imitwe ya Kisilamu n'Abanyasiriya. Izi nyungu rero zinyuranye zituma habaho ubushyamirane buhoraho ndetse bigatuma habaho urujijo mu mikoranire y'ibihugu byombi. Amakimbirane hagati ya Amerika na Israel na Iran ni ikibazo kigoye kandi gifite umuzi w'amateka maremare y'ubufatanye, ubushyamirane ndetse n'amakimbirane. Ni nako iki kibazo kigoye kandi gifite impande nyinshi kandi gisaba ibiganiro hagati y'impande zirebwa n'iki kibazo. Ni ikibazo rero kugira ngo gikemuke hazabanza kubaho ibiganiro bitaziguye hagati y'ibihugu bishyamiranye. Ni nako kandi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, nyuma yo kubona itangazo ko Donald Trump ashaka kurasa muri Iran, Vladimir Putin aravuga ko yamaze guha amahirwe Iran, cyangwa yamaze guhereza amahirwe Iran yo gukorana nayo mu bwirinzi bwo mu kirere kugira ngo Iran ibone uko yakwirwanaho. Umuyobozi w'Uburusiya Vladimir Putin yagize ati, murabizi twigeze guha inshuti zacu zo muri Iran gukorana kuri gahunda y'ubwirinzi bwo mu kirere. Icyo gihe abafatanyabikorwa bacu ntibagaragaje ko bashyigikiye cyane ku bijyanye n'ayo masezerano yerekeye ubu bufatanye bw'ubushuti bwacu bufatika hagati yacu na Iran. Ati, iri joro ryose ryo ku ya 13 Kamena nibwo Israel yatangije operation yiswe Rising Lion igamije gusenya gahunda yo gucura intwaro za kirimbuzi za Iran. Nyuma y'amasaha 28 Iran yahise igaba igitero gikomeye cyane cyo kwihorera. Mu minsi yakurikiyeho Tel Aviv na Tehran bakomeje kurasana bikomeye barashesha za misile na za drone. Impande zombi kandi zivuga ko abantu bahitanywe n'ibi bitero bagikomeje kandi bakomeje kwiyongera. Ni nako uruhande rumwe ruri kohereza urundi narwo rugasubiza. Ibi bikomeje kugenda bikurura iyi ntambara magingo yangaya isa nkaho bigoye kugira ngo izahagarare. Niba wankurikiye kandi ukaba hari ikintu ukuyemo kuri iyi ntambara ya Iran ndetse na Israel, ndagushimiye cyane.